Unay daytan kaka. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. Unay daytan kaka. Naimbag nga warasyo amin papagayam. Kablawan tayo man, tin number 1 sharer tayo karagiti drama mi, ni Pagayam, Kitty Kite Park. Makablawan mo't ni Pagayam ning Limos, ti Isabela. Ken, kada kay amin, anaya tamang tartarabay, karagiti drama mi dito'y Jor Drama Tips TV. Kang runan na ti drama nga unay daytan kaka. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anapauluan. Part 3, ang pagbabalik. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Kure balasan ko. Ikan na mampay iti gundaway ko ang makaarunsa. Anya negosyo ita ti sir kanyo nana? Isumot laeng Drama mutlaeng? Wen, ta iso ti pag-aayat ko. That is my line of interest and my passion. Ing-inglisan nakmatan nana. Apay no sukatan yung tinegosyo yu, tapalpak day ta drama ng ibagbagayo. Ngamin, awan mo ti talents yu. Ay, ado ti maala dita. Ado, talaga ti mapidot di tayg igid. Ngam, ayan na ngayon ngay ti quality ti dramam. Iso nga rod abim magsak. Taday tamot kayat mo ti sinurot mo. Saan mo't ati kayat ti listeners? Nalalayng daki din gamsyak? No way! Negosyok day jay. Saan damot ang negosyo? No, kasta ti panagrasrason yun nana. Pulos, adi kay umasenso. Madismayak pa ikit din amang finance kada kayo? Ay, saan mo't abalasan ko? Saan ka madismaya at talaga akastoy ko? Angam nasaya at akatao. Ado unay, tigagayim ko. Pakakitaan, anaimbag ti panagpuspusok. Saan ati kaado ti gayem ti pakakitaan iti kinaimbag ti maysa a tao nana iti daytoy a panawon. Taadon ti plastik. Milyones ti gagayem da apada da plastik. Idinto taman manutay makunaan na pudno a gagayem. Uray siyak. Kay kayat ko atay mabilbilang lang a gagayem ngem mapangnamnamaan iti tiyempo ti karigatan. Saan akas kadagiti plastik. Awanan kan? Goodbye, my friend. It's hard to die, kunadan. Kwa, balasang ko. No di kay agbalbaliw, itidaki sa kababalin nyo, nana. Awan ti maalayo alimpyo at talents at tumulong para iti panakay pangato ti production nyo. Ay, balasang ko. Ti kayat ko asawan. No nalalaing talain nyo, naparpartak ti recording. Nasaysaya at ti kayat ko asawan. Nasaysaya at pay ti panagdrama. Ngamno kat tiliw, agkarakat da, tak-tak recording. Kan, maawan ti ganas ti dumdumngeg, no lalautay ti panagdrama ti talents. Kan madismayamot ti writer, no saan da amay portray ti kayat ti writer, apa na kay portray na. Lalautay kay langarudan, lalautay pa'y talain nyo, luglug drama daytan. Sayang, tigastos. Oh no! Hadabalin basta agtartaray ti drama. Ay, diyak kaya tigasta nana. Diyak kaya ti quality ti kayat ko. Ta quality a tao. Kan saan ka mabagsak, no quality ti parang mo. Ay, basta siyak ti makamoy ti dayta. O daytan kaka. Anya ti kunayon, te? Sika man tagpanawagan, iti umay ag drama. Kunak no audition pa ante. Tak-tak la dayta. No sino ti interesado ag drama umay dan. What? Unay daytan kaka. No kasta ti baga tayo, umay da aminan nga waray awan experience day ti drama. Ay, makasuro dan tulata. Awan papanan na, no di lumaing dan tumulaeng. Uray pa'y taon taglabas, at dan tulatamot ang muda Unay daytan kaka.
Makamu kayo, ante. Awanan, siyak ti makamu ko na lang arudan. Adumat gayam ti imbay nagpresenta a dramatista, antay. Ado, ti maala ko naktumat. Wan angam the same pareho manan ti nalayaw. Kas kadagiti manalon, mangalap, kobrador, istambay nga gikinutaw. Ay, unay daytan ka. Awan manen ano kasta. Ay na, maday no nalaing ti alaek, tanangina da. Ti kayat ko kadatay awan amuna. Tapno saan nga kidakid daw iti Ingles. Daytay kabaulak mo't atengulan Unay daytan ka. Bagsak man nga rudon Ay saan? Tamo kontar aramida. Kababain mo't kani Ma'am Cory. Sapay iso timang bayad kada kayaw. Kasla isaw ti akin produksyon. Ay saan Produksyon ko Gagatangan na laang kanyak ti maproduce ko. Kasanon no di nakabayadan ni Ma'am Cory. Anda nga ron ibayad yaw kada iti talents yaw. Ay ke awan didak mo mabalin na pagdaraan nawan kwartak. Jak to pa'y pilitan ni Cory amang bayad kanya. Nukas pangarigan. Sa bali matasaritaan na jayan ante. Da kayo kanag iti talents yaw ti agsasarita. Agdrama da. Bayadan nyo ida, ta ibagbagayo producer kayaw. Kababain kayaw, no di kayo makabayad. Kalpasan na, ipalpalastug yaw, producer kayaw. Sa balimat na dyan saritaan nyo ka ni Ma'am Cory. Ay na, adi ka pangupay kanyak Romel kaanakan. Ang umibagakton ka. Ako yung taong hindi madaling maupay, hindi madaling sumukaw. Matigas ako Nalastog ako kunang paya. Anya ti tantanamitin mo? Ay, ti ko na, positive thinker kayo, antay. Uy, very positive. Unay daytan ka. Kunak man no nagpa-audition kayo, tata. Awan ganas kun barok. Nabain na nakaon, iti namin saan. Apay nga may kayo dito, Umay kokilatisan dagiti awat ni Antem a dramatistana. Kat nakita saan lang agbalain. Imbagpay kara kayo, taamoy kilatisan ngam ni Antya mismo. Ti basis ngamin ni Antem atrisyang kat gayam sipsip kapamilya ganda dumapay. Ay, unay daytan kaka. Talagang awan pa nagbaliw ni ante. Wan nga raw. Agbandog man nga roda na. Palaran tumot ni ante. Wain, husto ka. Palaran. Dorsok. Ganda dumapay kinadakas. Kaya mo nakat nalaing launay. Nagadaw ti magdildilaw ken ko ana. Saan mat nga no ti portrayal na. No siyak akit mabainak. Agsin nabali kayo mat gamin iti kudil, angkal. Kasla lalak tinuang ti kudil na. Itinto tada kayo kat kasla kaimpis na iti ukis ti sibuyas. Ay, naidaitan na panangiladawan ka nakat. Iba kayo, angkal. Tawari, dwala nga nalaing tiyalaan na. May saan nalaing nga babae, kan may saan nalaing nga lalaki. Wan ako Agam nasaysaya at no si kantimbang ibaga, bareng dinggan na. Naturay unay ni Antime, di nakipangpangag. Ni Insan Sandra kabutang na. Saan may kayat nga ibibiyang iti parikot ni Antime? Nakapokus nga main kadang iti taraken abakas. Nakapatpatag kan kwada dagiti bakas. Just kimot ni Insan. Di pala kat ag-focus iti tao. Tapno asawaan damutan. Dikit-dikit din bakas ti pagpupukusan na. Ay narigat ti mabaak. Nasa umaw. Agam kasla-kas ti kayat ni Sandra pagbalinan. Ay, unay daytan kaka. Tapnawan may bagbagam kanyak nana. Sige, ikan ka itidakkel agatan. Kas bayad ti maproduce mo at drama. Ngam, kayat ko daytay quality, ha?
Awan tinaylalaok alilibag. Quality laang. Sige, lalaingag tag drama. Sana si ka, ah? Awan ka quality na no si ka. Dahil tayo ubing, ah? Dahil tayo babalasang. Kung saan la babalasang? No di kat babalasang anapipintas kan nalalapsat. Artistahin. Kasjay ti kayat ko. Tano da stage show, saan amureng at tao ti rumwar iti stage. What? Ay na, unay mo tintamurang. Katalagamat. No showbiz, masapol nga grup-rupa a tao. Saan kat nga grup-rupa agirarab? Kas kada di katatawan. Kaya may nanti, baka na ang girarap yalan na, tapno sana malugi kan malugan. Ay, unay daytan kaka. Awan, ano kasta? Masayang ti kwarta. Tamadadaal ti negosyo. Ay, saan mo apatpat yun, day tatao. Tang angawin na kalaang kuray. Rugyan taki din, taya ba kung dagitag kakalaeng a dramatista? Unay daytan kaka. Ay, kay kuma, matay, titid mo apartek. Ta iso ti paglaingak. Kaskada, mangmangkik kuma. Ay, unay daytan kaka. Heavy drama, mangmangkik, kada kurarap nagtikayat mau. Isula ang ngarod mo, ti kabaala. Ay, aguray pay. Into nagpailokos ni Kurey, uray ukudeng kay to amin. Medyo ag pleasing kayo pa'y basit tapno sa anak mo ta madadaal. Siya ngay mo tanti, wala yung ba't nagdrama kit. May sakamot at typecasted. Katulong lati ang mumot ngakman. Unay natin kaka. Mana ako sa'yo anti, awan mat improvement mo. Sigun ka nagiti buzzers mo. Angam, punang matibagbagadot. Apal dala day jay. Bagak to pa'y ki di iti announcing ko akampay ide kat pag-aayat ti tao ti busis ka. Madlaw mo iti ni agul ulbod kayo anti. Tang dadatang bata silang ti panagdrama yo. Ay, di ka man kundi dilaw kundi uyaw. Ta saan ka mo ta pagtatakunan a dramatista? Agawid kan? Alam ni anti, di malamaangawan. Ito nawan kwartam, kasla kalapimpi mo. Mag-ayo mo amin, ultimo agud-gud nga lutiit. Ay, unay daytan bakla. Uncle, ano ba dito ang dramatista ni auntie? Naglaing dito ka. Apalak tilaing da. Lalaing ang mat namin asi ka bakla. Uri lalaing ang takastimat namin si Moses ko. Awan pa'y kaamur-amur na. Bas na awak mat Asaam Ay, marunot ton ti karapugob ko, ti kaasa. Talagang awanan pang binura mangkal. So, para dilawak lang ka ni auntie. Kano nga min dilawam ti panagdrama ti may sa tao. Makasuro ka no. Ay, saan nga adaki di ngagbalin a kulnat akas ka na kulbat. Muna natin kaka. Mindo, Mindo, makatikaw mo tinagan mo. Kunak man mo adabaro kan batido at talent ng titrisya. At damat, dwalawas na nagdram-drama. Imikat da ka no. Awan man nga rudan, pinasaktan man niya anti. Amok ka day, tiga po na, ta nasa ni Julie kanyak. Ape, kano nga imikat da? Kinurik da ka no, jay, panagdrama niya anti. Kat nasagid jay pride na. Pinagsasawan na idan, iti sana malamlamot ti buhaya. What? Una netang kaka. Iso nga imikat na Di pa'y inted niya anti ti sweldo da. Nagbayag ko nagtuman. No na imbag ti boss, nagbayag ti tao na. Agam no na oyong. Wise kan buwakaw ti amo. Talaga matrigger, tirik na da magsikayab. O na datang kaka. Sayang ba't di inam nga kakalay nga dramatista nga inalam. Awan pa'y nagmarang, nagsasaruno na magimikat. Agawam to matiday ti party kas ka na announce ay.
Oray sigod nga announce nga pang lalaki, wakawang pay. Kababain ka may bakay. Di ba mo ti sasawang binong, iso nga guli mo kaman? Amom, iso nga mikat da, takayat da nga agawon ti posisyon ko. Ay, yaramid man idan iti basaol. Apat naglain ka pa yamang padakas iti pada mataaw. Amom nga may nadida kan marasunan tawandan. Ang bad record mo na itantri siya. Ay, nalaing to asawang binong, san akapoy, wanumot talang, nawatam. Amok tar aramidek, tapno agpaot ti kasto at trabaho, wano drama production ka. Sapay nagmayat tinagan ti production ka, tainraman ko pa'y tinagan mo, kasta ka pa'y mat. Nagan taadwa ti production ka, apay ngay kasta-kastanak. Ay nga ngay anagan da ita. Mutalang, kano pinagtipon ko dyan agan ta binong kun trisyang. Oh, di bintres. Kasla plural ti bintri. Bintri equals bintris. Uray daytan kaka. Di pala mintes. Apay ngay antay. Nagbiit mo ta na umarag iti batido at dramatista malalaki kada babae. Dagijay tay makuna nga awan nonot na. Uray daytan kaka. Ay, gaya man te. Ado mo tiyag comment kontra ka na kayo. That's what you call a basher. Sumikata kadakwada. Iso bayak ida nga agkarabas. Ibagbagamot ti tao. Kore production ti dengdenggan da. Di da mo ti sasawun da. Aguray ka man. Nay, tinroryo mo ti cellphone niyaw. Agblagak. Denggam ati vlog ko. Agblagak denggam. Hoy, mga mutalang, daytoy a drama production kat bintres drama production. Saan ako reproduction? Nagpaisaw, abalay ni Kore, kan recording room ni Kore, ter aramatan me, ngem nagan me ti production, bintres production, nagan me kinilakay ko, salbag kayo, magkauma kayo. Ay na, ante. Ornosan nyo kit din ti bagbagiyaw. Ornosan nyo ti biyagyaw kan aramidyaw tapno awan mapagurayaw. Awanan ti mayat ka na kayaw. Liklikan na kayaw nga po iti naalas ng aramidyaw. Ay, Ureman, bibiyang ko kadagita. Madia, dakas no tangsitan nyo dagiti viewers. Gayaman nyo kit di ida Jak ugali ti manglamlam yung iso na ki-identik kak iti importansya. Nung ka! Biyag ko la ti biyag kumot at biyag dalaan mo ti biyag dap. Unay datan kaka. Anya ngay bakay. Nagpapanawan da kan. Pamarwam mo tayo ti kababalin mo. Tapno adaw ti makisimpat yakin ka. Ay nabindaw, jak pagtatak ko ng dagita at taaw. Murang at taaw. Nauyaw ka pa. Nagalas ka mo't ata. Nalalas ka pa Nay, apay ngayon tay, angkal. Agin inoyaw kayo mo tan. Kaslasan kayo nga agasawa. Mas daawa kiti day taamot talang. Agtal na kan. Tati nalaeng ka nasingpot agayam. Kat managbabain. Saan adursok. Saan naman nagpasakit. Kan saan nga agimulmula iti sakit tinakam. Dodi kat managmula laeng kanag iti sabsabong, prot-protas, kanda dumapaya pagsayatan. Naidaytan kaka. Ammom pagayam trisyang, no di tay ammo ti agpakumbaba, awan pagmamaayan ti adda ka na kayo. Agbali na simple kan maragyaman iti Diyos, tapno nasaysaya at ti pagtungpalan ti amin. Surwad ti agpakumbaba, kan agbalin anapudno kanag iti gagayim na. Saan nga agpanakkel nga uray sumaya ti biyag na. Dahiti uray anya ka nito kat mabali na mapukaw dahi tangay pampanakkel mo. Ditan gagayim tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. Part 3, ang pagbabalik.
Dito'y drama tayo. Ureretan ka ka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.